Bistach Tommy Tachut Bio O Fleadh Ó Lorcáin Tommy into a gCaisleán Uidhilín. Okay, tá lad óga na hátan so Piaras Ó Lorcáin tá chun arán Hannah. Go first. O lawr le gysef jas y dang y bain y hÉireann stawr ys yn cael ys yn coliom na bech ager yn mef a siad yr yn y dei agus môn na fi gailing na gronje ge hi siod y mi'n eich daring tŵn yn nias no ffos ged ysbryd den y hwrt hwyng Si gronje mulish mweli a chaile tang a hen Is a te hogging go train at a hoodish All our leg a shave just a dung Boin a hÉireann a stawlus and kai Is an colium Na bech a glad and mebe she other than a day Agus mon na vi gailing na gronje Vi granje bokketeines, vi bandel trønne fai, a chorm jaur an skreim, or hi nere, a kreshi leschen merle, a streshi tjange hen. Ach ni bei mish kohen nessen mädchen, all a hurlig a shef desse dange beine heren, is taures en kai, is en kolium, Na bech a glen mef a siadar yn y dei Agus môn a fi gailig na gronje Na glom ni yn naes na fan ni a chain No ffos mar o wai si es lonche A cawr a Michelei agus mal hon y fei Agus tor a met Ireland on wasi O lawr leg a shef jas y dang y boin y hÉireann Y stawlus yn cael ys yn coliom Na bech a glen yn mef a siadar yn y dei Agus môn na fi gailing na gronje Oh, the lads, Olga Shaw. Where are you from? Tell me your names. Átha, agus Átha. Átha, Kate O'Hain? Especially Átha. Agus Kate and the lads Shaw. Jack, Marv, Grundy, agus Sean. Great, agus Cadw ti ddol y siaid thing yn elf? Okay. Cadw ti fy siaid? Tá ga, Jake, agin Shannon Tinis, and Mr. Inch, agus Donegal. Good man here, take it away, lads. We're here!